ایو دردم تا خوش بم انترنت از بهویم باش به ویچاری لگلته ام دبینن ایدی جودکار یعنی شی کارکرین لعنباری گنم کار دکن کتن نبا کار ده اتمسفر الویده که بچرنگیه جودکار رازیه گلوش بین نرخی گو درکت اروها متخوازن از بکن حتی نها چقاس گنم هاتیه ورگرتن جودکاران خباتکارین الویده که نرینان و ده درباره کار ایسال یعنی جی موسم ایسال ده ام متخوازن از بکن کرم بک سلاف جبو تجي آراس شخوا بين زمان جي آگاهيا دسبيك دا إيسال موسما أمبيجن يه جنم ين آوي باش بو يه أمبيجن بجي جي قط نبو جبر سدم نبونا بارانه لفي درجي دمسالا أمبيجن پايزي دا جنم هات چاندن و مها پنجان دانجي پاتوسان دست بچينينا ويكر لهري ما فراتيجي ام دكارن بيجن دو دبوين سركه ين ورگرتنا جنم گوند رووی یکو به 10 کیلومتریا لباشور بازار کوبانه دکوه و همجی لنافچه چلبی او جی گریدای بازار کوبانه لورته ورگرتن هر وهاج بر صدم ایریشن دولت ترکیه دا گرکرجی د بویا سرکیا سرینی هر وا عین عیسی او ام دکارن بیجن یه گوند قزعلی و گوند شرگراگ گریدای بازار عین عیسی همو هاتن ویران کرن و سکینینا یکون هات شغلن د بویا سرکه یا نافچه چلبی و یا روویه گوند رووی نه ام لوی درینه وکو کل پشت مجی خویاده که دبویا گنم اف جپنج مها ششاندا دست بورگرتنا گنم هاتا کرن پشتی ویجی اف چند روزن تسعیر آوه قیمت آنگو نرخ گنم هاتا دیار کرن کو به کیلوی گنم به چلو دسنتان تکرین هر وها روزانه لفی داره ام بیجن کسی کو زوی خواهنه گنم چاندنه ای سال به کیف خوشی کی مزن جسالا بار باشتره لفی داره والا دکن هر وها هنک جوری و باشی هنک جی نیوی و امتکارم بیجن شوفان درد که هنک نسبتک جوان یه خراب جی درد که با آوی که سیستم لیت جدا کرن لفی داره تی کنترل کرن جو ساعت 8 صبح دا حتی 8 ایوار دا دیسا جی خباتکار و کارمند کده که پرمزن لفی داره دبینن جبونا ورگرتنا وی گنمی نها جبو که ام آگاهی برفرهتر درباری ورگرتنا گنم دا بزانبن بمره ریوبریا دا بویا گوند رووی ما مستا صادق بکر سلاف اشترا کدا وساق به ای سال به چه رنگیه گوری سالا پار باشه نباشه آلویر یا دا بویان گوری سالا پار چوایا سریدا بخیراتنا آواد کن و سلاف جبو بینرین هجاجی پنج ماه شاشانده ما دست به ورگرتنا گنم کریه روزانه ام پیشوازی ملت دکن گنم ایوان وردگرن تابی هی سال موسم جی نباش بو قربالغی گیمه وکو براورد به سال پار قربالغی گله گیمه سال پار سرنی جی دبوین محبوب ما وردگرتن جبر صدم و ایریشن کوهات نصر سایلوی سرنی سایلو جکار کتیه نهاد سایلوی من سرکه لگوند چلبی و لگوند رووی اونا دکاردانم حتی ایرو ما 6500 تن گنم لسایلوی رووی ورگرتیه روزانه در دورا چه خاصی ون وردگرن چه خاص قلابته چه خاص کیلو تن یعنی ون تسلیم دکن روزانه نزدیکی 600-700 تن واجب لگورا عربی بچوک و مزن زانن کو عربه بچوک بیان مزن به همان معامله که عینه دگرن و تحلیل و فرق ناکه عربه بچوک بیان مزن به زوربی عربانی سال بچوکن برکو موسم تنه موسم کیه عربه بچوکن هجمار کلی چه خاصه توی آلیکاری تا گوت بریانها تا گوت اموار را جودکارا را دبنا آلیکار توی آلیکاری و توی هجمار کو لگنم دایه تو چه خاصی دیساکنه 420 دلار امریکی سریتون یعنی 42 سنت هر سری کیلو یک طبعا جوایا $7 سریتون و آلیکاریه
تشتێکی دژی بپرسم جۆتکار وەکو ئیسال ساڵە پار پر گازن و نەڕازی بوون چی بوون ئیسال بە چ ڕەنگیە هاتناوان پر لە دەروا دەمینن دەستپێکا ڕێدا حتا دەستپێکا گوند حتا داویە عەرەبەل پشت هەف سەکینینە ئەف سیستەم وێ پشتی چەند ڕۆژان بگە عەرەبا داویە یعنی هیسال ئەمە گوت ساڵە پار بێکی 10 ڕۆژ و حتا 15 ڕۆژاژی عەرەبە لە دەروا دەمان حتا کۆ دۆر دگەیشتەوان ئیسال چند ڕۆژێ پێشی قەربەلق نەبوو ژبەر کە خەڵکێ نزان بوو سعر چییە پشتی کو سعر دەرکات هەنگی قەربەلق چێ بووە لە ئەو قەربەلقاژی نەزێدەیە ئێک و زێدە لە دەروا دمینێ دو ڕۆژە دەرباس ناکێ حتا دو ڕۆژە لە دەروا دمینێ وەساق بێ هەری داوی دخوازم بپرسم مەسەلەن ئالیکاریە وە بجۆتکاران ڕە هەیە ئەیک و ئەم بێژن عەردێوان بەژی بوون نەیە ئاوی دەرڤایڤر مەسەلەن ji بۆ وان گوتنێ وە چیە عەردێوان نەبوون ئیسال هیڤیێوان هەموو تێک چوون گەنم ئێک و تێ وەرگرتنگی گەنمێ ئاویە گەنمێ بەژی ڕوزانە نەبوو ئالیکاری دەمێ پێشتا هەنێک ئاگاهی هەیە بەلکی کو تۆڤ لەوانە وەرێ بەلاکردن لە ئێ بەژی بە قیمەتێکی کێم تا نظام ئاگاهیان وا هەنە حتا ناسە ڕاست نەبوونە خەباتکارێ ڤر دەخەبتن چ قاسی دووەستن مەسەلەن کەداوانژی گەلێکی گرانە وەکو کۆل پشمە خویا دەکێژی مەسەلەن ئەو چ قاس ئەم بێژن وەرە دووەستن ڕازینە بڤان نرخێ کوژ vê derê digirin تەمام وەستاندن هەیە خوا ئەوژی ماوەیەکە ینی چەند ڕۆژن پێمەری بوەستەیە هەر ساڵ جی vî karî dikin êl vê derê jî dikin gî pisporin dewra jî dîne hinkî li ber vê royê û li ber vê ew ê heye yanî zehmetî heye lê dibe karê me berdewam be dibe em ji xizmeta vî xelkî bikin herî dawî dixwazî çi bêjî ji bo mewsima îsal û cotkarên xwediyê erdê avê her çenda seher baş e jî lê hîn xelk nerazî ye ji ber ku întaj tune berhem tune berhem kêm bû gelek spas ji bonate belê aras wekû ku li pişt me jî xuyatke hevalê me hemûdê me alîkar bê qelabe niha hinekî rawestiyan e lê beriya niha wekû sirre li pê hev sekîne bê navbertevî ku sala par hinekî musim nebaş bû lê îsal tesîra wê qîmet û nirxa wê baştir e û kesê li vê derê dixebitin jî ji pêkhateyên Kurdin Erebin ji serê sibehê de tên heta derengiyê şevê heta saet heyştan him ji bo em bêjin pêdiviyên xwe jiyanî pêk bînin him ji bona xizmeta vî gelî bikin ne tenê em bêjin wergirtin e çandiniyê li herêma Firatê ya bingehîn û ya serekeyê ku ew bajara jiyana xwe li ser dide meşandin him ji bo aş him ji bo nan gelek pêdiviyên çandiniyê li vê derê biriya vê deboyê têne wergirtin û bi awayekî sîstemlî ne tenê wergirtin qaban jî li vê derê heye li gorî hejmarê ku em bêjin tê qaban kirin û tehlîl kirin û tasfiyekirina wê yê başê ne başê dixwazin bi kurtasî jî ji rêveberiya qabanê ya deboya rovî mamoste Keremke vê derê mamoste Mihemed Abdirezaq sîstema qabanê bi çi rengî ye li vê derê hûn destpêkê tînin boş dikin yan qaban dikin em bi xêratina we dikin nevê min Mihemed Abdirezaq e بخیراtina we qena we dikin em ji sibê de saet 7:09 de em makînan derbasa hindir dikin ku ê dikevin hindir em qaban em eyna digirin pişra qaban dikin pişra lêviya tehlîlê dimînê ku piştê tehlîla wî derdikeve ew jî tê boşkirin yanî ew rojane jî teqrîben em royê dora 85 makînan yanî derbas dikin hesebî kar e yanî ew ê ku em bêjin millet piranî wana em li derva nêlin yanî rojê 4-5 sifteh pêşayî me gî xelas dikirin ama va piştî ku seher derket gel millet zêdayî genim û tînê ji me re ew jî روی هم دیگه 85 ماکینان یعنی عدد دیگه نودی دیگه هفته یعنی حسبی کار کته مشاندن یعنی و گوت هنکی نباش دناف گنم ده های شوفان های ام بیجن هنکی سفک های ونوایی چه دکن او داره ام پشتی عینه دگرن او داره تحلیل درد کوه تحلیل اوی کو مقبول به او گنمه ویته دانین و هی سال جی بگشتی حوالان یعنی ام به مجال گرتن گنه فرق ریه یعنی هر سال ام بیجن هی سال کنه 25 یعنی نسبت درجه و کو به قبول کردن یعنی حوالا مجال وکریه کو بو گنم زیاده وره گرتن یعنی گنم جم کسی نمینه او جوی اوی او بیا یعنی مجال وکرنه زیادایی وکرنه ای سال آلی کاری کرنه به جود کار را یعنی آبان هری مزن چه خاصا درد کوه کو گنم و باش به
گندم وی باش به حتی 55 تونان 54 تونان یعنی وانی درد که گوری مزارعتین تین یعنی كذا وساق بساعات خوش بله آراس خواب وی آوایه همو ام بیجن نرخین وی هاتنه دیار کرن و هاتنه لحر داره هاتنه پارو کرن لگوری سالا پار ای سال پر باشه دی ساجی خلق بری خود ده دبویا روی یا کوب 10 کیلومتریان باشور باجار کوبانه دکوه لوی داره ام بیجن گنم خو دفروشنش بونا کو سالا ورجی دیسا چاندنیه بکن هرمن ما هرمن فراتش خو پرانیا ام بیجن اعتماد خویانگو پرانیا ام بیجن برهم خواج عرض خود گرن چاندنی جی چاندنی جی لوی داره و هرمه هاتیه روشکاندن تفی که هن سالان ام بیجن هجمار برهمی واکیم بله ای سال جی هنه کی کیف خوشی لوی داره هاتیه دیتن جبر کو جبر کدا خواج خونا خویا انیا خو ای سال ام دکارن بیجن دکارن نرخکی باش عرض و زویین خو هل گرن بله هی در براستیشی لگوری میوان ته هری داوی آنی سرسمان ایدی رهبریجی مجبور گوگ برفره بک ورگرتنا گنم جوت کارانش برگو پیوستیا دبو پیوستیا رهبریا خسر ورگرتنا کمیاک باش جگنم هیچ بنا که قوتین گلیم با کروجدات سوریه گین و ساله نوچگانه مهیدار حرانی گله کی سپاس جبوت و میوان ته گوت باوی کی سندیش باجار کوبان تبلیبو